سلاورز تماشافان هجا بولتنا دمجمیر پنج ایواره از جوارا پیشکش کن به ونوچیا جه عفرین همه دست به بولتنا خوا بکن. ده برداومیا کریارن تروریستی دو تقینه که بهز باجار عفرین روجاوای کردستان هجان ده انجام میده بصدان قربانی کتن. تقینا کو دریا اتومبیل که بمبرش کری را باجار عفرین کر ارمانج ده انجام ویا که ده بهتر جه پنجی کسی شهید کتن کود ناوانده زاروک جی هبون و بهتر جه 100 کسی بریندار بونه. تقین لکولانا راجو لناوانده باجار عفرین هات رودان و حتی وکا نها تو آلیاکی برپرسیاراتی خواه لنگرتی است توی خوده. انجمن اجتماعی کردی سوریه تقینا کو دو باجار عفرین هجاندیه به تندی شرمزار کرد و داخواست جواک نافدولتی کرد کو چکداران جگند و باجاران درخینن و رویبری نافچه رادستی خلک وی رسن بکن. دداخلانی که ده انجمن اجتماعی کردی سوریه تقینا تروریستی کو باجار عفرین هجان شرمزار کرد و داخواست جواک نافدولتی و نتوانی گرتی کرد کو داوی بکارستن خلک عفرین بینن و آنج ترور ریزگار بکن. دداخلانی خود انجمن اجتماعی کردی سوریه گوت روژا سهشنبه کود که پنج ماه رمضانی باجار عفرین کردستانی راستی کریارک تروریستی بریا اتومبیل که بمبکری کول ناوا بازار کاملی ده تقیهات و ده انجامی ده بدهان سیویل شهید و بریندار کتن. انا کسی گوت جی گوف کریارا تروریستی سرباری بردوامی آبن پیکرینین هووانه در حق خلکی توایا نافچه و گوندین عفرینی ده تی کل سر دستی گروپین چکدار بمبستا بلاف کرنا ترسید ناوا خلکی ده و نچار کرنا وان دا کو در بدر ببین تینه انجام دان. انجمن اجتماعی کرد لسوریه دداخلانی خود بتوندی ادانه تقینا تروریستی لعفرینی کر و داخواز جواکا نافدولتی و نتوانی گرتی و آلی نافدولتی این پیوندی دار کر دا کوری جبو در بدرین عفرین دابین بکه دا کو وگر رسر زیدین خواه وان گروپین چکدار جواجار و گوندین عفرینی درخینه و ریوبری آنابچه را دستی خلکی وی رسن بکه و خلکی رسن جه ترور رزگار بکه. وکان زانن کو تقینا عفرین یا تند لبازار که به تفگر و تجی خلق رودابو دنجام ده نزدیک 100 کسی بنا قربانی و ضرر مادی مزنجی هاتن انجام دان هرگولین تقینه ده وی راپورته ده. العفرین روجاوای کردستان سرباری کریار و بن پیکرنان در مافی ولاتین کرد و مالو ملکن وانو سامانین دفره و حولین گوهرتنا دموگرافیین بردوام زنجیرا تقینان جی بردوامه هر دم و دمکه تقین رو ددن و سیویل جی وکو هر دم دبنا قربانی وان تقینان هریداوی تقینا که تروریا تند لباجار عفرین رودایه نیزی 100 کسی جی سفیلان دناف دا چاکدار جی هنه بونا قربانی. جدرنا طیبه جناوا عفرین روژا سهشنبه 28 نیسان 2020 جریباز نیوز را دانزانین تقینا که تند لناوا بازار که گلیری تفگر و چونو هاتن بسر جاده راجو دریا برهلگره که پترول بمبارشگری ده تقیه ده انجام آوی تقینه ده وکو امارن دسپیکی زیدتر جه 25 سفیلان به دهان بریندار کتن زراره که مادی آمازن حتا انجام دان جدری هروها آماجه کر کو پرانیا قربانیان به شوات جیان خوش دستان به صدما گربونا آگرید بازار ده ده انجام تقینه ده رودایی هروها نخوش جن خوشخانه عفرین را هاتنا و گوستن روشا گلک برینداران ده مدرسی دیو اگر هیا هجمارا قربانیان جی بهتر ببه. گریدای همان بابت روانگاه سوریه مافی مروان سشم ایواره اشاعتین و تقینه و هن هرگولین دن بلاف کرنو گوت هجمارا قربانیان و تقینا تروری زیدتر بویو گهشتیا زیدتر جه 46 کسان و زیدتر جه 5 کسی بریندار هیا و برینین پرانیا وان تندو دجوارن اگر یا زیدبونا روشن جیانج دستان جی هیا هروها جداری آماجه کر کو برهلگرا هاتی تقاندن تجی پترول بو بمبریشگری بو بتنه بدهن متران دنافبرا جه تقاندن آویو بارگها وادی ترکیه لعفرینه هبو ده انجام تقینه ده زرانه گمازن هاتیا انجام دان هروها روانگاه سوری گوتگو ترمن زاروگو جنان شوتی کزری لجه تقینه هاتن دیتن جاجمارا کشتیان نه اندامن گروپین چکدار جی هنه پشتی و تقینه جه در نخوجهی جه عفرینه و هن چالاکوانان جی بالاف کرن جبر حجمارا گلک یا برینداران مطرسیا روشن وان نخوشخانه عفرینه پیوستیا خواه بخوینه راگهاند بو هروها تیمین بزشکی هن بریندار و گوهسنا نخوشخانه ناوا ترکیه
لعفرینا روجاوای کردستان پشتی کنترل کرنا وی جی آلی ترکیه و گروپین چکدار و سرباری بردوامیه بن پیکرنان در مافی ولاتین کرد به همی شیویان جالی هن گروپین چکدار و هر دم و دمکی به موشک و تقینان دی ارمانچ کرن و راستی زرارن جانی و مادی ته دی پرانیا جاران ده قلنی هری مزن و بهتر ولاتین سیویل دیدن. علی عمر جالي خوفا مورغان اورتاغوس بردفك وزارة الدرفة أمريكا راغاند كو تقينا كل عفريني رودا بو كسين كو آمادكاري جبو فتارة دكرن كريا أرمانج هروها مايك بومبيو وزير الدرفة أمريكا قود كو كريارا ترورستي كو جتو عليا كي بجدار دا ململانيا شر سوريا دا ناي قبول كرن. وزارت الدرفة أمريكا تقينا كو باجار عفرينا روجافاي كردستان هجان إدانة و شرمزار كر و تکاز لسر راوستاندن الشر للتفاعل سوریه کر. مورجان اورتاکوس بردفق وزارت الدرفه امریکا راگهاند تقینا کل عفرین روده کسین کو آمده کاری بو فتاره دکرن کرا ارمانج. واکا اورتاکوس ده زانین کو راپورتین دست پیکه ده ددن خویا کرن کو بدهان کسین سیویل بونا قربانی کود ناوانده زاروک جهنه و تکاز کر کو اف کریارن تروریستی جتو آلیا کی نای قبول کرن. وزیر الدرفه امریکا درباره تقینا لعفرین روده دلگرانی خو نشان دا و گوت اف ایرج تو آلیا کی بشدار د ململانه سوری دا نای قبول کرن. مایک بومبیو وزیر الدرفه امریکا د توییتا که د نویسیه ایرش لعفرین هاتیه انجام دان ایرش بو سر خلک به تاوان دا و او ایرش تروریستیه و افکار تروریستی تو آلیا کی بشدار د ناکوکی و ململانه سوری دا نای قبول کرن. هر وها وزیر الدرفه امریکا گوت پشتی وی ارشد داوی امریکا جارا کدن دا خوازه خواه جبور اگاندنا اگر بست لسرانسری سوری تکس دکه ده انجام تقینه که 10 باجار عفرین هجان بسدان کس بونا قربانی و لگوری که هاتی راگهاندن بهتر جه 5 کسی شهید کد و بهتر جه 170 بریندار بونه. بله تماشاوان هجا می بهتر لسر تقینا تروری یا کو عفرین هجاندیه می راوستن ما میوانداریا خانم لمعان خلیل چالاکوان جی عفرین کریه دم باش خانم لمعان بهتر ام خوازن تجمار بحث بکی او تقین چاوا رودا اتومبیلا بومبریشکری یا کو درباسی ناواندا باجار عفرین بویه چاوا درباس بو دم باش دوارو دم باش نیوانه دوارو هفت تقینه دو چه بیه تقینه که پرمازن بی کارک ارهابی بی هوا طبعا نه اجاره سلافه و حواجز هر منطقه چخص حواجز هانه دینونا هوا چو درباز بی حتی ناج بیله نبیه هوا پر حواجز دار درباز بی حتی گیشت سوکه شعبی هوا مگوه کی گوتی نه جاره سلافه نهید دیجی تقینه کوانا چه بی دوی تقینه دو وکی زیادری 5 مره مرن وقت حفه 5 مریجی بریندار کردن برینه گندیو آونه برینه گندیو سبک هانه گران هانه پر ولاتی هانه جین که غیبات نه خدا نه گنده نزانن هفنا خوش نه مرنه بیتشتی جی هین نزانن و بله هف تقینو گچه دبی بیره بله خانم لمعان بری کن بحثا شهیدان بکن ناوین وان کدرینه و هجمار وان چنده او اتومبیل جکیجان آلیه درباسی ناواندا باجاره بو باجاره عفرینه جالی کفرجن دهات جالی جندرسی بو جالی باسوتی بو جکیجان آلیه هات حتی خواگهاند ناواندا باجر وکی وگشتی ماج ولایو هتای اونوتی وکی گهته دن کرن حتی ناجی رند ناوتی بیل کرن وکی تدن کرن گچه جندرسی دوتی جندرسی حتی باجاره عفرینه اگر آگاهی تسر هبن چند سایطره چند حاجز هنه چند ریبند هنه بخود از نزانم جماره وان چند نه بس کارونه هر حراتک یکیه و خلکی مای سیفیل نکنه دورو درباز بی نکنه عیاری خود بله بیده ممکنه چو درباز بی چو به تفجیر چو ناو تفتیش کرن چو ناو ساکرن نزن باشه هجمار شهیدان چند خانم لمعان وکی حتی دو هیواری وکی گشتی ما زیادتری 51 مریویا و بریندار جی زیادتری 105 و برینت خوشی سبک جانو و ای گران جانو والله او کسی کو تبحث دکی 51 کس پرانیا وان کردن عربن کینه چکدارن نو ای پر گشتن ما خلکی مای سیفیل ای کرمانزن ای کردن کینه او کسی اگر ناول جمت هبن چند ناول
حتى نهانو بالجامعة هنا شهيد إن شاء الله بياخد ريزان جعفر، فواز عمر علوان، يحيى سليمان، رمزي خليل، محمد حنيف مسلم، حسين محمد، منذر مصطفى، وأحمد شيخ دهدو، وإيبوشي أبو بنوفي اجتماع شبلي عمر معمو. اف حمي خلق رسان كردن عفرينينا أريه بله در بدر جي نازح جي تدهنا كاسين كو جيانا خوش دستانه أريه هاوش دوان دو جهانه بس خلقي ما يكون منج بنوفي جنده تشجشتنا ما هبنو بله بريندار چندن خانم لمعان حافي ست بينج مريرونو او جي كردو عرب هنا مرينا أريه باشه روشا نخوشخانه عفرینی چاوانه روشا برینداران چاوایه یعنی دو جی هن آگاهی جمع راحتن کو خوین لوی داره کم بونه بانگوازیا خوینه دکرن روشا برینداران روشا نخوشخانه چاوانه والله جات تناج جيارة وبريندار جينا ما وكي قلتي انه سبب جانا قرون جانا ويشتي نداء بونكرن انه خوين زمراج جي جراكه بريندار قرنا و خويج زمراج جيارة دخوتي خوستن امجي بوار ركي قناتي وارا امجي دنگي بشينن زمراج جي زمراتو خوينتي خوستن بله ضوين برسيار خانم لمعان هون كي تمدكن اف كسي كوب حطانا تو كسي او تقين نخس يستوي خوا تبني نكريا هون اكو خلقي عفرينه هون كي تمدبار دكن كوب في تقينا تروري رابويا دابرترنا تركيا هوا برسيارة هوا دستي خودي ناي سر منطقة هوا لشكري نوع عفرين ده هاو دلبينه بشوري وان راد بن ريدنن هف چاتاني جب چات هاونا بقوتني تركيا راد بن ريدنن مسؤولية جسر تركيا همون او دكن ويشته ام دخوزن يعني في چاتاني بسلاح منطقة دارخن منطقة هسين خالكي جنده كنجي إداريا بماشين أمنيا لأنه في مجالسنا تشي بنا لا حول لا ولا قوة عناصر دستي خودينو نسر قدارو حتى باري في الدور موظفي شركاتي او في قاوتوندن اي قطان البلبلي ودبان كيف خو حتى بماشين يعني وكيام زونن هاونو نافواتير ددن ديسو اكي انه زيدا زور كوار سر خالكي ما يكرمونج بكشتي بي تشي دكين دطرس ده نفسه خالكي ما يكرمونج دو تشي بي ملأتي خو عرضي خوبالي ملك موالي خوبالي وتغيير داس بيبي ام دخوزنج منظمات حقوقي انساني بخالكي ما يدرفو كوچبار بيه بفتله ملك موالي خو بفتله مولد خو دستي بچاتانو سر ملاتي ماروكي يعني باري في جريماتك تشبي بنوفي فاطمه كنو جريمات وشكرابي جنك هو فاتسوندن دي سو بينا هودن كرن ديورو دروا ميركوت كشتن هارد نوفسون يعني جريمات برچيدبن حادثه احمد علي جمعيدون که هاوجي عمري خو حفظي وشور هاوجود كشتن بينيتي دانكرن روبر خاكيمات روبر بن زور ظلمات دو غير في تاقينات في تاقينو زور ظلمات پرچد رسال خالكي ما يكرمونج عرضي خوبيلن جملك مولي خوبيلن بله امجي بيفينا پیامات بگینا خانم لمعان خليل چالکوان جعفرین الگلمبوی گلکس باش بو بشدار بوناته بله تماشاوان اجال هر امل سر مجارا عفنه راوستن زي بري خو بدم هر دو میوان خو برز بشار امین اندام پولیتبیریا پارتیا دموکرات کردستان سوریا ج قامشلو دل گلم بهر وها برز حواس عقید اندام دسته دانستانکار سوریه اون هر دو بخیراتن برز بشار از جمت دست بکم بس تو آرمانجا انجام دانات وان تقینن تروریستی لناوند باجار عفرینه چنه کسی کو پیرا دبند خوازن چه آرمانجه که چه پیامه که بگینن تابو رئيس تماشواني ورو انتبه ودبيزن بقول أولي يعني بالمسؤولية كبيرة جديدة يكي بنا كاكي مستفيد شوي بس كا يعني جنا أو معلومة كلمة أو تأكيد كلمة كبيش فلاني لا فلان اتهامات متبادل ما بين خصومها وتبادل اتهامات شيء بدل لدليل المسؤول ياخذ بيه بالصراط الدينية أو بالنبي يعني مسؤوليات هي أو شو أو بيجي مسؤوليات هي كدولة
كمثلا تعبير ذكي كاتشو بداري كي كاتشو دبيده كما غيرات تشتغلنا تشيلن أزواور في جميع الأحوال كان يجبرن بكاركي تروده إرهابه وجيه إداريه جيش المستنكاريه لا يقبل كلام ملتي ما درك ملتي ما يديرن جهانا تعامل بيزيده جماعتي خصوصا ما تنباب راسي أمن نبي هدن منظمات الدولية مجتمع الدولي الأمم المتحدة منظمات حقوقي كشف بذكرات جنات كي أبيض أبشريات كاري خراب أبيض بدي براستيجي كار بني بملتي عفلية رجل جيوخا ملتي عفلية كاري خبقي أم جواخر كابوخازر أبي غريب أتصالي بالشلاح جي إداراتي بدون برا إدارة تسليم التي عفلية بكي بنا التي عفلية مسؤول بالقضاء ويشغل وقتك اشتوابون قادنا كسيج بنا من عليك إنشي مسألة ترور الراسي باونية إيمانا تنة ترور يعني نها بحسك يجي تبجيلات شيبون زيتي دو تبجيل تبجيل مزن بالنسبة حسك يجي شيبون نقام شلو تبجيل شيبون قال لغير الجهات تبجيل شيبوني تعديات هذه جيش شجوي إداري النزل يعني ممكن هنا كاترمل ممكن هنا كاترمل شفتيش فصادقنا جمع جوابنا ممكن هنا كجدد مسألة ليه رابعها ممكن بيجي بلاتينا أو خصنا كيف موجود شيء صحي ممكن يقول كش ممكن تبي أمريكا سيامات الجزائر والرباط الصر خلفي ده أنفارون بيجن مسؤولية آميزي يعني الوقت الأب هذه بس بارت الخلق إخوان ملتي عفية بدل جي إخوان ملتي عفية إدارة قبوكي ملتي عفية كابو قبوكي ملتي عفية المسألة إدارات أو انتشارات دستي ملتي عفية لبن وريش هذه برأسي أجل تشتواج بدل مالي زانب بيتر أو دلائل الجبل خطر بالأمزانب البيكية باشا بله برز بشار تبحثا تقيين قامشلو وحسكي ودفرن دبي دست پیده تکر اگر ام وگرن تقیین وان دران داعش در دکوه به آشکره به داخلانیان دبیجه من از به کار رابومه یعنی تبنی دکه همه عفرینی اول 2 سالن يعني هر دم ودم كده تقين وها چه دبن بريا دم كل لجندريس جي چه بو لگونداجي چه دبن هر لناوند باجر عفني جي هر دم ودم كده تقين وها چه دبن وسيفيل دبنا قرباني پرانيا تقينان به ليكولين وفاكولين درباز دبن وضد مجهول تاني فصادرو درباز دبن بيجم كانسل حتى حليمة جديد تشيل شيء السراد كده هو هدفهم معنا والتكرم جديد داعش اشكال اجل يعلم واوضع شيء اوضع شيء وقتها بتزعلان وقتها بأزم شيء يعني بمسألة بلكي ديني هنا بلكي بديات تفاهمات نعرف بلكي مسألة أما يدع شيء شنافتن أما أوضع شيء طبيعي شيء أوضع شهانجي بش مسألة بقول شيء أنا ممكن يدعش به وممكن يدعش به وإيه مستفيد جي يعني أنا تفهم مسألة دي كي مستفيد جماعة مسائل كي مستفيد من التيمة دي كشتن كي مستفيد مسألة أنا بقول عجب إيه هاتنا كشتن يعني نجم نرى خلقية عقلية خلقية عقلية تبدي مشبيع إيه هذا إيه دبل تفسير الجرائي هذا خلقية عقلية تفسير الجرائي هذا الملك معين بالتفسير الجرائي بيجمع ونيامدي أن نكارن جسم مكبر إلا أطرفه أنكارن بيشر والله إيه الصلاة بما بهذين إيه جزء كي أساسي مسؤولية ولي كيا المنكر كي هذا ما أول شيء أو جزء كي مسؤولية رادية لأنه أو مسؤول بالأمن معرنة أو مسؤول بالأمن منطقي. بله. أنكارن واحد بيجي بس أدلة دستور كل تعرف بيجي وكي أزم لو ما عم بيجي ولا هذا كتاب حيري في جميع الأحوال أنكار دنجح وحزب خلفية وقمان هابوت وجيش الإيراني جيش تنكاري عملية قريش عملية الجمال عملية الترور كي أنكار تشتكي خراب تشتكي الجماعة التي اشتغل هذا شيء قبل
بيت الهجن بي هذه ما خذ ابنت بنفر هذه ما خذ ابنتي انا بيت بايش بيت رحمتي تعالى بيت الهجن بيت ليش ردان شو لكن باشا. يعني هذا الجي ملتي ما بيتي بيتي اي كسيد بيتي اي طريق برز حواس اگر تو دنگی متکی آلین لپاش تقینه کینه مبست و ارمان جوان چنه او تقینه کده یعنی بهتر جه 100 کسی نابرا شهید و برینداران دکتن پرانیا وان سویل بون. بله دم باش سلام علیش تا و میوانه تا هم جبری هر تشتی سرساغی جمالبات کسی جیانا خوش دست دایی و سلامتیش کسی سوید بریندار الهندره هرم آفرینه چند ساله براستی خون دیده هرگه و درجه و کنه قربانی کسین سوید دانن قربانیا تشتی بیاره بنوید باوریم ده دو آلیجه هنه یعنی تقینه که جان هرمه چه به بگمان او کس خواه دست نشان کن وقت دستلاتی هندره ویجی او کس بر پرسیارن درجه که در بر تشتیلوه ده چه به و جبر آرامی و آشنا کسین سویل الهندره ویده او دراهجن مسئله دوی سرکه لیکولین جوا مسئله رتین باوریم ده وک یعنی گاوک هات آویتن کمیت چه لیکولین کمیت ناف دولتی چه بو لیکولین جبر مسئله چک کیمیاوی لی اف بویری چه بن نکیمی بویرین چک کیمیاوی دبرین دی سوری چه بونه باوریم ده حاجته جواکا ناف دولتی بالپرسیار به البر سرکه جبر هاتیا آویتن بر هاتیا آوکرن و بکاره براستی برکه خرابه و کمیت ناف دولتی چه به لکولینا چه بر انزانن یعنی گلک بشین سیاسی و نرین سیاسی جدا جدا اما بست سیاسی هنه السربا بویرا هر یک خوازه دی رخنه بکه گناه بار بکه جبر ویه که جواکا ناف دولتی گرک او راهج مسئولیا خواه جدوری بکاره لیکولینش بر آشتیا جهات لی گاوین ورن آویتن جبر اب هرم یان کیران هرمی دیبه سوریا تمامی ده حتی ام بگن قناغا کی هفکرینک ناف سوریا تمامی ده چه به دستورک سوری نه چه به او دستور سوریا ریبت به گروه دستلات وره آواترین گروه دستوری و سوریا ریبت به قناغی ده باوریم ده پیوستی پنه گاوین سرکانه بله او گاو به هیزن الهندره و هرما ده گروه جدا جدا هیزن لویده ده هیزن ناف دولتی گور پیمانه هنه باوریم ده گرکه براده به گرکه ریوله ذکرین جبر رخصنین جواکی ناف دولتی اسویل و درباز ببن ری به ذکرین اگر هرمه خواه بنگهک به پیدا کرن و آوا کرنا چه کرنا هیزن شرطه ای بولیسی بکارن پارسنا خرکی ویده ولی بکار پا هر وها انجمان فجهی ورن البجارتن او بکارن دبرا خواه ریوه بنوی بنگه به جگلک صدم سرکه باوریم ده ری وری گرتن الپیشیا چه تا آنباران کرنا البشین سیاسی چه الپیشیا چه بینا و بویرا الپیشا روژه در همون دورا و نواده سرکه دورا وک آگاهی را ده گروپ جدا جدا هندره عفرینی ده هم بله اواه ده گروپا وک نمونن سالن در بازبونه السر تمامی ده اواه گروپا خواه جبر هنک برجواندین خواه بريكي ده يان تجارتك ده هفدو كشتنا يعني رغوطة مثلا امبيجن جيش الاسلام خيلق الرحمن ايرو العفريني ده صدا هفدو كشتنا جبر شاوه هريكي مع برك شفرة پیدا بكي داوية ده هبونا والوي ده او مطرسية وخطرية السر جيانين كسي سويت چیتکن افغان باوری مدر پیوستن ولی آبد بله برز حواس ترکیه یپکی تومت باردکه کو او تقین انجام دایه بگمان یپکی جی او یک رد کرد پس دفرد او یپکی دکاره او قصر بند درباس بکه و درباسی ناوند باجر عفنی ببه
و تقینه انجام بده. اما ام نکارن توانبارانا یکی بیجن ولا یبکی یان او گروپ چکدار یان ترکیه خواه اف تقین لویدی چه جبر وی اکی امد بیجن پیویسته جبر اف بشن ها سیاسی جدا يعني ما بس واي سياسي جدا برجماندي واي هفدو هيك كومتي دولتي لكولين بكاري وقت بجوا مسألة چارة سربكي يعني دربازبونا سريد تركيا بتدا يعني تركيا ام بيجن نبيجن كبلي هبونا وا جروبين جدا تركيا بالبرسيال بالباراسنا جيانا كسي سيفيل هندري ويدا بريدا او دراجه مسؤوليه جبر هبونا وي هندري ويدا بيغمان او بالبرسيال بتدا لي كولينا وتا كي بي اف كاركري كار جي ام قلت اخافتني سركي او كي بي افكار كري الهدري عقلين ديان كاري بيرانجي كي جان دوري تشيبي كاركي تيرولا وجي رخنيه وجي شرمزاريه لي بحاجته تيم الناف دولتي جواكا جاركي برسيار بالبرده بكاري كوميتا تشيكي لكولينا تشيكي واي توانباران بتمامي تشتي بيويستا غور ياساي ناف دولتي در حقي ويدا ولستان بله برز بشار داخوانيا وضعاتية داخوانيا انجمن الاجتماعية الكردي دوي كو او چکدار جناف عفني دركفن او چکدار يعني چاوانيا درخصنا وان چکدارن و چوابه هون وكو انا كسي كاركي دكن كو وان چکداران جناف عفني درخينن و عفني جارة كدن رادستي خلق وي راسان بكن برز بشار ازي پرسا خوا دوباره بكم اگر تا دنگ من نکربه ده داخویانی وضعاتیه داخویانی انا کسی ده که دوی او چکدار جناوا باجار و باجارو کن عفرینی درکفن و عفرین رادستی عفرینیان وره کرن میکانیزم چاوانی و چوابه یعنی او چکدار و چوا جناوا عفرینی درکفن هون وکو انا کسی کارکی وها دکن که چکداران درخینن و عفرینی جاره کدن رادستی خلقوی رسان بکن نجمع وك انجمن ام de ثلاثه التكوين خاربيت على المبوار كيف نبس تلي عفرين جتريك عميل جريسيتي جوانغا ترداجي يعني افكاركم اللي جان تشبرن خلكي الدبلي بقرن جيخوا ابي شقداري ايه بالكبن ملت محمد بكي ملت مسائل قوي امي او كاربكي يعني المسائلات جيب تقولين انا زنا واللي جان دستي بني تشيدر يختيقم ام بيت بيجن ام نشرا رشيد بالوقت بيجن بلا چکدار درکبن و برا اداره حلیمه تصمیم خلقی ویدوزی امنا گوتنه که همه اخبار بکن سر اساسی کار جیروی سر اساسی شغل جیروی سر اساسی حتی زورا دولتی دوت مرز ملتی مرز بأوجد بمرة كار مضاغط بالاتجاهي دي كار بصير بمجاري خشوم بله برز بشار يعني خلقي ما ده پرسن کو ده سالداریه که بیجن محاید هیا کو لیکولین و کولین درباره و تقنی ده تدا ورا کرن بیجن کمیته که سربخا هیا کو لیکولین و کولین درباره و تقنی ده بکاو و در انجام باش جه عالمی را جهانی را بده خویا کرن بيجي دوتشو بيقولوا انا بعتقد اخذ ادميشن برك شغل كيواب تشينار شغل كيواب تشينار ما انه مثلا كوميت وبيشي سر بخويا انا كوميت عايش خلقي ما جملته كوميت ايه خدي مسألة قالك ام دي كوريجي شيء بيك ام جي ام جبو جنادا ام كار جبك مجتمعي دوليجي انا ممكن ودولتي دوشي اني ما بكن زي مسألة دي بس تاني والله الجناح محايد او بحث بكنها برا الجناح جملتي مش جي معارضي جي ما جي خلقي ما جي كذا ام بحث بكن شنو المسألة هاني يعني المسألة هاني شما تشيبوهي وشما المسألة دوبارد من بيترد حريمي مدي يعني اتصالا
إجبار قلنا أدميشين أدمي ما ممكن كارج جيران جيران ما ممكن يعني ولا ناي إجبار كان أبدا بله برز حواس اگر تو دنگی متکی مدید کو گلک آلیان کردی کردستانی آلیان جهانی وکو ارگان مورتاگوس مایک پومپیو هن برپرسن بریتانی اف تقین شرمزار کرن بگمان پارتین کردین روجاوای کردستان تواهیان پارتیان شرمزار کرن جبلی شرمزار کرنا و تقینه دوی چاوا آلین کردی کار بکن داکو اف تاوان اف تقینن کو هر دم و دمه که ده اف بن پیکرنن کل عفرین رو ددن ورن راوستاندن دست پیکی ده یعنی شرمزه تنی نبسه یعنی چج جواکا ناو دولتی به چج و هیزن کردی به کاره که هفبش تخواستن او کاره هفبش وەک مگوت سەرێ وێدا دەربازبوونە ڕێخستنێ جڤاکە سڤیل و هەروەها چێکردنا کۆمیتێکی بریا جڤاکە ناودەوڵەتی لێکۆلینا بکێ یەک دو رێڤەکردن رێڤەدان پێشیا ڕێخستنێن جڤاکە سڤیل ئێ ناوخۆیی و هەروەها ئێ ناودەوڵەتی بکارن ڕێڤەکن پێشیا خەلکێ دەڤەرێ vەگەرن دەڤەرەخوا خەلکێن بەیانی ئێژ دەرڤە هاتنە لێ دەڤەرێدا بهێزن و گروپên çekdar ê cida cida ji nav wê deverê derkevin rêveberiya vê bajarî têkeve destê xelkê bajar û xwe de hêzek şirta bi alîkariya û piştgirtina civaka navdewletî çê bêj xelkê deverê ew parastina devera xwe bikin û bingeha wa de jî sereke baweriyên de pêşmergê roj beşek xelkê Efrînê xwe ê nav hêzên pêşmergê roj dene nav debin herwiha بنجهبه هروها خلقي دبري ايدي الهندري وهذا شرطة باراسنا ودبري بكرن وباوريم ده ببي صدم ريوري كردن فيشيا حمود الدرجاي الهندري وهرمي دوري كردن وهروها اف سيستم الهواي هرمي السوري ده وقت بيكوري باوريم ده وهناك آرامي بقرد بله برز بشار همان پرسیار از آراسته تجربه کم اوه بهتر 2 سالانه روش عفرین روش بروش خرابتر دبه کشتن رواندن تقین دوه چش بو عفرین وره کرن داکو اف تاوان و بن پیکرن ورن راوستاندن أجاب بين والله تشتيق بمهمة ملتي ما كثير حكيها فرصة بيني برا الخبر المسألة فقر إنه يعني وجداني إخوة ضميري إخوة والشخصية إخوة برا مراجعة بكم وزارة معزاش نملتي ويسميه مسألة بإيش وتنجر راني يعني بيجمع عندي مسألة جي مسألة نحياك عاطفية أما نحياك موضوعي بيتر تشتاق بوية يعني أساسي برنجكي مو رنجكي هنا خياكر أبيجمع عن تنجي ما جبير لكي ما بارتي ما ولا كفايتي ما مثلا ما يجبير كده وتشتغل بالسريعة فيني هاد براستيجي حتى الآن كانوا بيجوا الفضة براجي نبوي يعني تشكشتم تخسارتها مادي تخسارتها بشري ومعنوي إلى آخره يعني التي عفريني إشياء قدمي بس تجاهي ويجي براستي تشتغل بالنسبة ما وك أنجمان تشتغل بس الأنجمانية كتبكتي منع الفاش تبني قاعات يخوضي تبني كلي خوضي بالمصار الأمريكان الرب ألمانيا الرب فرنسيا مامسكا حواس برستيجي أول جوان كسي جاري مشاركات باش داري كل المفروض هذا أجل المسألة هاد بوتن وأوجي أو باش داري المسألة خشيت خارج الدموع والدرياء ديتنا ودرابي باش داري باش كي دوان المفروض هذا أبيجي أمرن جاهك أن أو كاري عملي بأبيجي يكذب أول أولا أنا على أساس لبيشياء الجمالي واتفاق بائتلافه وعلى أساس بأدكالية أمريكانا وترجع على أساس تجاوب يمكن بين مسألة ترجع على أساس أدكال بين مسألة أو شكات مديتا بين مسألة كارمل على الأقل إيوه مراحلها خلق نظريات ببقى الأشياء نحيحي إدارة في تمهيد حتى بدأ الشركة تمهيد به قاعد يشتغل بالسلاح بالكلام الجزء جته انظر فيها جهات انظر في كورونا ما كورونا جهات هي قال لك شغل تأجيل البراستي
رجال ولا كيف رجال يدفع مسألة بله رجال كيف بقول شيء مثلا عليه شيء تلاقي شيء عقلية رجال بس يقولوا يعني شغل بس يقولوا للأسف بس الوقت هذا الزمان هذا رجال تأجيل رجال باشه برز عقيد داوين برسيار تبحثا پیشمرگی روش کر تقول خلق عفرینی کو لشکری روش دوی يعني عفرینی بپارزن پروژه که و ج ترکیه را پیشکش کریه کو دوی هز پیشمرگی روش وگرن عفرینی لشونا گروپین چکدار ده او عفرینی دستسر بکن ئێمە نەتەنێ بەلکی جیڤاکە ناودەوڵەتی تمامی را و هەردیتنێمەی چێبوو چ بە ئەمریکانە چ بروسارە چ تورکیێرە چ وڵاتên هەنێک وڵاتên عەرەب هەموو وڵاتên خودی باندۆر و گریزا سووری یەکیتیا جیڤاتên ناودەوڵەتی را ئێمە وەک مگوت یعنی ئەمە دەبێژن vê her herêmekî her deverekî de عفرین serê wê de vê xelkê wê deverê rêve bibin çil aliyê parastinê debe çil aliyê rêvebirina îdarî debe li hindirê wê deverê de û bêguman tim û tim em dibêjin pêşmergê roj yek ji bingehê aramiyê hebûna wê kîjan deverê debe deverê zarokê cih xelkê cih li ciyê xwe de wê bikarin parastinê bikin wê bikarin aramiyê bi xwe re peyda bikin li hemû devera em vê meselê din xuyakirin û din nîşandan ji ber em dibînin riya çareserkirinê ev riya ji vê riyê zêdetir nîne kîjan herêm bê kîjan dever bê xelkekî neş xelkê wê deverê de bê wê ileh astangiyê û nexweşiyê xwe re bîne wê rehetiyê xwe re neyên بله گلک سپاس جبو هر دو میوان من بشار امین اندام پولیتبریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هر وها برز حواس عقید اندام دسته دانستان کارا سوریه گلک سپاس جبو بجداربونا و هر دویان بومبه که چاندی به اتومبیل که رژیم سوریه ده تقیه جدره که طایبت لجنوا باجر عین عیسی جارکر راگان کو بومبه که چاندی به اتومبیل که رژیم سوریه ده تقیه ده انجام ده کشتی و بریندار کتن لگوری جدران کو بومبه لنزیکی رای انفوران ناو دولتی تقیه ده انجام ده دو چکدارن رژیم سوریه هاتنه کشتن و سه چکدارن دنجی بریندار بونه او جبو نخوشخانه نشتیمانی یا باجر رقای هاتن و گوهستن لروجاوای کردستان و روجهالات چم فرات هزن امریکی هبون خوا یا لشکری بهتر و بهستر دکن راوگاه سوریا ماف مروان بلافکر کو بلافرنا امریکی ججور بار هلگران بارکری با آلاوین لشکری و لوجستیک لبارگاه امریکی لقصرک یا گندوار قامشلو و زفیا العمر لگندوار دیر زوره داکتن هروها جدر گوت کو کروانکی هزن امریکی کوجسی بار هلگران پیک دهات بارکری با آلیکارین لشکری و چکان گشتنا بارگاه تل بیدار لگندوار حسکه و هزن امریکی دریا بجایی و اسمانی و هزو هبونا خواه لروجاوای کردستان بطایبت لروجالات چم فرات بهستر دکن رفبر نخوشخانه قامشلو حالات که کرونا راگهان رفبر نخوشخانه قامشلو عمر العاقوب حالات که کرونا کو جنک تمن 5 سالیه کو توجبوی نخوشیا ویروسا کرونا اشکره کرد لگور جدران کو جنا تمن 5 سالی خلقا باجار حسکه و متا ولاتیه کو 18 ماه نیسان بصدمه توجبونه به ویروسا کرونا جانا خواهج دستا بو او جن متا وی ولاتیه اول چند روزن و هلمتا چاندنا داران لباجار قامشلوی روجاوای کردستان دست پیکریه و تواهیا پیکاتین باجر بجداری ده هلمت ده کرنه لگور زانیارین کو گشتنه بر دست آرکه هلمتا چاندنا داران بریا چند روزان جالی چند کسکی خوبخش بریا چند روزان دست پیکر بو و اف هلمت بو جهه دلخوشی لجم خلق باجار قامشلو و تواهیا پیکاتین باجر بجداری ده هلمتا چاندنا داران ده کرن
لگوری زانیاریان دار لسر سینور ناوبرا باجار قامش لی روش آوای کردستان و باجار نصبینه یه باکور کردستان ده تینه چاندن و حتی وکنها بصدان دار هاتنه چاندن. وزارت تندرستی هرما کردستان تومارکرنا بهتر جده پیکتی نو به ویروس کرونا و روشک نو یا جیان جدستان راگهاند و جارا کدن بورن دخواست جوالاتیان کرکو پابند بن به رینمایان. تندرستی هریما کردستان راگهاند کو هجمارا پیکتین ویروسا کرونا نو کووید 19 لهریما کردستان زیده بونی ده. دخواست همی ولاتیان کر پابندی ریکارن خو پارستنی و رینمایان ببن. دکو کاربن ریگریه بلابونا کورونای بکن. وزارت تندرستی هریما کردستان روژا سشم 28 نیسان 2020 امارا پیکتین ویروسا کرونا نو دی 24 دمجمیرین در باسبوی ده بلاف کرو راگهاند 11 روش نوین پیکتنیو روشکش جانش دستانه لحولی هاتیه تومار کرن. لگور داخویانیا وزارت تندرستی هریما کردستان لهریما کردستان حتانها 9196 کس ل 33 جهو دفرین جدا هاتنا کرنتی کرن. پشتی کرنتی کرنا 165 ولاتی دی 24 دمجمیرین بوریده جوان 1602 کس دی کرنتیه دمانه 572 کس لحولیره 259 لستیمانیه 730 لدهوگه 41 کس لراپرین دی برانبر ده کرنتی کرن لسر 7594 کسان هاتیه را کرن. لگور تندرستی هریما کردستان پشتی پشکنینان و برنا 1706 تسته لهریما کردستان جوان 1121 تست لحولیره 11 روش نوین پیکتنا ویروسا کرونای هاتن پشتراس کرن. 10 کس جی پیکتیان لقضای سوران هاتنا تومار کرن کو سیمیر، 4 جن، 3 زاروک جبرکتین پیکتی اکی برینه. سرباری تستا جنکا 75 سالی کو جان خواج دست دایا پوزیتیف درکتیه او جی جنشتجین کوملگاه اندزیارانه لباجار حولیره. تندرستی هریما کردستان داخویانی خود آماجه بکار و رول آمازن یا بزیشکان و تیمین تندرستی د برانبری روبوبونا کرونا ایده کر دخواست جارکدن جوالاتیان کر پابندی رنمایان و قدغه هاتو چونه ببن جمالین خوادر نکهون و دماکو پیویس ببه بهلا گرم یا هجمار 122 را پیوندیه بکن. لگور آمارا وزارت تندرستی هریما کردستان حتانها لهریما کردستان 366 کس ویروسا کرونا کتنه 332 کس باش بونو 5 کسان جی جان خوش دست دایا جارستریا بزشکی جروشن دندجی تکرن. روژا یکشنبه بوری ایواری 26 نیسانه یکم روشا پیکتنی ویروسا کرونا دناف پنابرین روژاوای کردستانی ده لهریما کردستانی هاتا تومار کرن گو یک جنشتجین کامپا دار شکرانه یا سر بهولیره ویا و لسر کاری خواه لهولیره جه کارکره کیدن به ویروسی کت. دوی کاری ده پنابر کیدن جنشتجی کامپا قوشتپجی هبو تفلیکو انجامین تست نوی و مالباتاوی نیگاتیو درکتن. هروها مالباتا پنابر نشتجی دار شکرانه جی همان انجام درکت هر دو کامپین قوشتپاو دار شکران جی 27 ماهانی سانی ده و کوریکارک خوپارستنه جبو سلامتیا پنابرم تندرستی آوان هاتنا کرنتی کرن. علی عمر بله تماشاوان هجاب وی آوه هم گشتن داویا بولتان خواه هر شادو بختور بن.